Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Sizlere menen Bekatımı kanalga kattalı elekler, kattalı koyuңuzlar. Hazır sizlerge Oş Çapalağına bazarынан sırtta turgan maşinalar menен tanıştırып ötөбүз sizlerdi. Çekeden tartıp görөбүz, hareket kılıp, yağları, barlar, nesi barlardı. Akçalarını surap, boluşunca hareket kılıp, koşatışka hareket kılabız. Birinçilerden Matiz 2 2006 yılı 18 abiyon. Taksir kaça suratası? 250. Bu Özbekistan mı? Özbekistan. Biraz Özbekistan bilbeytken Özbekistan. Bu kanday. Dağın bir Matiz 2 2003. Bu kayak Özbekistan mı Koreya mı? Özbekistan. 240 bin sorat atken, kondisyoner hidrolik yapılmayı var iken. Elektropaket. Balonlar ledli. Ola bana bak ne diyorsun? Abi da tam ağaçtan görmüştük desen. 21.06 Aktüstü Жылы 91 жыл екен 170 bin sorat injektor motor değil. Esi жоқ екен машинаның. Бирок акчасын жазып коюптур. Машина дагы жакшы көрүнүшү. Şu Matiz 1 soda oldu hazır. Жылы 98 екен. Makul hazır. Kızıl tüstü. Kançaga satıldı taksırlar? Satılacak mı? Soda bol uzatken hazır. Kança da otas? 160 bin kemi var iken mi? Bıtırı be. Audi boçka bıtırı de tegas. İçki salonun görünüşleri, mekanika, abiyomu göçetiyoruz. Жылы 87, 18 abiyom. Injektör. Kanca da otas bunu taksır? 104 ağız. 100 bin sorat atken. Kemi var iken. Baylanışaslar. Dev Nubira. Жылы 2025 abiyom. 150 bin sorat atken maşina var. Balonları ledli. İçki salonları, elektropaket. Nubira 2. Nexia 1. Жылы 2002. 1.5 abiyom. Telefon numarları. Gaz benzindek. Akçasını жазып алыптыр канча экенин. Çalıp байлансаңыздар болот. 323. Audi 100 Starушка. Жылы 86, 1.8 abiyom, 7.8 raskon. Akçası kaç dediniz? 130 bin. Balonlar ledli. Salonun işlerini görüşüyoruz. 130 bin sorat atışıyor Audi'ye. Mayra taksir basarınızı versin. Hyundai Accent. Avtomat коробка 2001 жылы 1.5 abiyom 21 15 66 80 320 bin sorat atken maşinaga. Avtomat коробка ayna көтөргүчтөр 4 öteң иштейт. Жаққандар байлансаңыздар болот. Машина азыр Ошто. Sırttагы базарда турат. Жол жериндеги. Ак түстөгү Matiz 1. Жылы 98, 08 abiyom. 170 bin sorat машина. Mekanika.
170 ming so'radasiz mı? Aha. Matiz 2 Жылы 2007 8 объем, 240 мing so'radik. Hozir taqsir. Balondor zimniy. Taqsirlar bu O'zbekistonmi? Ha, O'zbekiston. 240 ming ha? Bardıq prostoy bu? Bo'ldi taqsir hozir. Tag'in bir Audi 100 Starushka, родной краska deydi. Жылы 87, 1.8 объем, 55 ming so'rayotgan. Kami bor ekan, 55 ming kami bor ekan. Buni qancha qarasiz 55 mingga o'tadsiz? 55 kemi var. Mashina juda kun o'xshaydi oqsoqolda. Dev Tiko. Tiko hozir o'ta pul bo'ldi bozorning ichida. Sirtda bilmayman, asraysiz. 97 yılı. 80 ming so'rayotgan, 0.8 объем. Mexanika o? Mexanika. Dağın bir özü yüklep, özü düşürçü maşına turadi mı жерде? Bunun жылын hazır көрсөттүм. Жылы 2007, 33 объем. Telefon номерлери 700 ming деп соратат булду. Тақсир бул кытайский, а? Qancha tonnaga чейин көтөрөт бул? Başta 5 tonna. 5 tonna. 1 tonna 200. Dağım ne qo'shimchalaysiz? Şu kilometreleri yok değil mi başta? İşleri yok. Xizmatınızı qildi. Срочно satish kerak. Nima kerak ko'tarib. Shunday mashinalarga qiziqqanlar ko'rib olsangizlar bo'ladi. Matiz 2 2004 yılı. 8 объем. Qanchasini o'tasiz taqsir? O'zbekiston, Koreya. Özbekistan keldi. Prostoy ekan, по-моему, ya. Qaysi? Matiz 2mi? Qanchasini o'tasiz buni? O'zbekistonmi? O'zbekistonmi? O Özbekistan. Жылы 2007, 0.8 объем, 600 расходы var. 55 bin 46, 88 46. Balondor letniy. Qanchaga beremdi o'tasiz taqsir buni? Bo'la turgan jeri. 200 ming so'radim. Bo'la turgan jeri. Tiko. Жылы 95, 0.8 объем, 5-6 расход. Taqsir qanchasini o'tasiz mashinani? 180 ming so'radi. Kinostroyka lonjronlar tozami? Zor. Zo'r deb bordik sherni. Bozorda mashina o'ta ko'p, mashina уже bozorning ichine to'lib qolgan mashina. Kirgizib aytadi, sirtda savdo qiladi ko'p mashinani. Chiqqani chiqdi. Ayşe kanal. Kanalda bekle. Bekatı bu degan. Oldu. Ama sizden mi? Ova, öpeken. Qanchadan o'tasiz bularda? 190. 2008 ekan, жылы 0.8 объем. Bu O'zbekistonmi? Ova, bu Özbekistan. Lonjronlar yaxshimi? Ova. Mexanika. 200 qancha deysiz? 200. 200 ming so'rayotgan. Bundan qora tusdagi bor ekan, bundan bular Matiz. Bu 2009, 0.8 объем. Mexanika ekan, ko'ta. Ova. Ben ispat şu anda törperim. Davernoslar bor ekan, daxnik jag'i toza. Bu qancha? 200 mi? 200'den. Olchi? Ova, oldu 200. 200'dan so'rashdi. Kendari bor ekan, so'rayverasizlar.
Mına көк түстөгү Tiko. Жылы 2008 объем. 220 миң сорот экен машина. Летний баллон. Лонжерон стеклар тазабы? Простой экен, а? Нормально, тазалашып берген. Кай сарыбы? Канча экен мунун акчасы? Номер кыргыз номерби же российскийби? Транзитпи? Жакында эле келди. 170 миң сорот экен. 2002 жылы. Россиядан geldi. Taza bırak motor. Çirik yok bu. Hadi ikisine elinesi var ya. Üst tekine remont. Kança beresin erim kolga tiyer jerin? 160. 160 mingge beriletken sarı түсті ошого байланышасыздар. Базарда машина өтө көп. Нерде бир российский номерде копейка турат. Жылын жазып атыр буну. Bunun iş nesnesini жазып атыр, Vegas'tan жол eкен bu. Telefon numarları var ekan 222 bilen 06 66 06 ekan daha. Bazarın oң жақ сол жағы толды. Қанша сатасыз bunu? 200 kam vardı o tamam. Бұл Avante ha? 1 o. Avante 1. 95. Жылы 95 1.6 объем. 71 bilen 20 16 92 işleyi. Yok Berkin'sin. Karamayacak. 20 325 mi? 325 712. Kolga tiyer jeri. Aytılış kança? 200 kam var ekan. Bingen kime ektin? 160 ming so'radi qizil tusdagi Lanos. Satıldın. Dayanmaz polniy bor ekan. Жылы 97 простой motor 1.5 объем 999 52 35 99 şu numarlarga байланышасыздар. Opel Vectra. Жылы 91 6 объем 8 расходы механика. Telefon numarları 709 32 97. Assalamu alaikum. Qancha so'radasizlar? 130 bin so'ragan ekan bu bor ekan. Başlayalım. Nexia 1 жылы 2006 1.5 объем. Assalamu alaikum. Qancha so'radasiz taqsir? 220. 220. Motor qanday? Простой bu? Donus bu. 16 klaplı. Qancha so'radasiz? Mashinani qo'lga tiyer jeri. 190. 190 mingga berilgan. 220 deyapti. Cep atmay qaldingmi? Nexia 1 жылы 2005 1.6 объем. Простой motoru bu? Donus bu. Elektrik ko'targichlar 4 teng ishlaydi ekan. 180 ming so'rab atgan mashinani. Sizlarga mumkin bo'lishuncha tartib ko'rsatdik. Kanalimizga qattiq elektr qattiq qo'yingizlar. Biz bilan birga bo'lasizlar. Yaxshi kommentariylarni yozib, qo'llab qo'yishingizni so'rab o'tamiz. So'zsiz turda podpiska tashlashni unutmangizlar, so'raymiz sizlardan.